ge go kgaolwa le lente ke sešupo sa gore lefelo la go tšweletša makhura ka maafokate le butšwe. Lefelo le kgona go šomiša diketekete tša maafokate ka letšatši go tšweletša makhura ao. Se se tlo gola balemi ba selegae le tlholong ya mešomo. I've decided to set up the factory to benefit especially the local community because I've seen there's an abundance of avocados and no one really, we can't finish the avocados that are available. It always goes to waste. Modau o re o tlo dumelela badudi le balemi potlana go ba rekišetša maafokate thwi mo khamphaning ye. We have cash for scrap. I want to adopt a fruit for cash type of system. I want that small household which doesn't have any access to the market to plant, even if it's 1 tree or 2 trees. I want to see people coming with wheelbarrows. Balemi ba selegae bao ba ditšego ba šitwa ke go rekiša maafokate mebarakeng ya bosetšhaba ba re se ke se ntšwela kae. There are lots of farmers who are struggling, like myself, struggling to sell our products. The market is so hectic. Sometimes we don't get what we deserve. We don't have to throw away any single avocado. We bring it to us here. They will use it to make oil. So we are very, very proud that we are creating jobs for our own people. Mmušo wa Limpopo o itietše khamphani ya di-avocado le gosi le gore e tlo thuša tlhabolong ya ikonomi le go hlola mešomo. Gore ke mohlolo sa mathomo re bona le factory e leng gore e tlo fetoša maphelo. Re bona le gore ke mogolo o mogolo mo setšhabeng gore o diragale ka tsela e mo magaeng. Khamphani ye e tlo rekiša makhura mo gae le mebarakeng ya boditšhabatšhaba fa o ka go le lengwe e tlileng go romela makhura nageng ya Italy. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Dovheni ka ntle ga Thohoyandou.